Hassan Nur Hassan aka Moses for governor unachosha Gumiwar Mandera County na gaisa food ankura kadadai adufe makanki ya sanur anini msegosa ya taye gustikara na food districts full of fire baze wa serious sanur ashilingi infenya gare Moses kuraka food namjaba full of kataro didati lakimno ashilingi infenya gare Moses kuraka food namjaba full of kataro didati lakimno Hassan Nur Hassan aka Moses for governor unachosha Gumiwar Mandera County na gaisa food ankura kadadai adufe makanki ya